daily basis no ye be yi every ho enum anya sa each single day bia yewura Akye Question beko court no wo mo so bedi na chi akọ court ho ebi na enura na ye ne mprenan eso a wo mo boycott parliament enti no ema parliament nso no automatically wo mo force ama parliament adwuma ye antime ama so enti eno so ye enkomo ba ko a edaha enom speaker of parliament abo wo mo kokọ se wo mo nya hwe ye na ne wo ye no etia the standing orders no constitution nso ede na kan anopei ye be tenase na yabo ehun komo kakra ede aprapra kwan mu kopem se honorable ebeba ebetenase na afi yashase edi nkomo ena ni nyina mu nso no yewura Akye Question oye appeal na appeal a oye ne se na nkopese ye revoke the court decision say ye be ye ne trial no on daily basis no na the appellate court no anye antom ya turning it down into no what it then means ne say ne trial no ebeba so on a daily basis and also ye issue a ni nyina no ye related to minority boycott any Akye Question ne trial for perjury and say odin tro echere Ghana oman no criminal offense and say no ojina emra anim ewo ho enom buffer stock free SHS sikasem no eto ntwaye eno nso eboboba ni nyina no ade a emu ayedin ewo sika no ninyamu agric minister echere se hwie be sika no ni nchemu mienu de yede ama wo mo yede ama yayi se wo ma sika no yom de no wo nsanka nanso wo hwe amane no kire se wo mo nsanya nkan sika no eho asem etesen ni nyina ye nkomo a yede ebrew ene anopei over apam good morning nana na efie ye de iho adoma ye enra uda ye kama bibia hye ye kama ye nyina ye tie sompa ye be da se anopei ho ayefe mo ho ayefe boss kura kan right kan no ho sampa ho ayefe ampa na hwe no mudin na hwe no nso kan ye da se bebre ewo ho enom Akua Owoahene Acheampong na apomu ye de wedi nasan wo Nkoranza be nan wedi nanan nanum wo Nkoranza nanan ewo Nkoranza te wo sen oh so far me baye no aye ahohoaho a esane se obi anya me basabasa obi a woni ne be hia bia agye wo ofeso na akono zede Nkoranza fo gye ahoho emma omanika ekro ni mu no efe pa right ye da si bebre ene said ya wasi aka no yekuro mu ede enti wabai wani beka pa 90.7 se wanya bayire fufu no bi adi menya ni bi ye na wonya ni bayire fufu Dr. Blessed Asheme bo say obema wadi ko ye nimu no obehwe ho asem ama wadi bayire fufu oba Nkoranza de se wodi bayire fufu all right over mami mintie we ensam yi na egupu no so yi asam no ye baako ba ne nkorabata dɔɔso minority boycott ne how ewo parliamentary proceedings so then appellate court no are reject Akye Question na appeal no ente it means say daily trial no ebeba so enura attorney general and as the prosecution with side no womo efre first witness Emma obedi adanse ewo asem no ni nyina yenka mo na mintie wadwen kakra ewo na mo anopai yemfa na asem ya chiefo se de bia meka mfidie ni do so ne nso won mu yi sompa san se wo mo pa de papa na wo mo pe de ye papa de abribia papa no nso ne ye de bema won won se man na ye timo no so pese obi bia ye yi a onua ye di mra so di mra no so a mra no ne ye de chekere man no esan se ye mra ne nchia ma eda ho no Supreme Court o mai court kese ho na asem ni nyina awie na no bi a ye to aba e court no
na yenhye dan teste mra no hwei e wo Ghana ha nti etimi ehuhu abato we di ahwe ase ne besie ebese mfa nko mfa ma ye ni bebe ho so na awie boko na o man no court kese ne mi hu se abato no enye collation center ho na ewen no elections are won at the polling station nti say eda manwoni bia tirim sa na eda timamuni bia tirim right yewura jachi question asemi ya na court no kutamu a yempese e bedi kan akwa eja court no eba ne sa ne akontem esene court no eno ya buroni kasa nenso ye obese friend contempt buroni die mu ye de ne chese ya contem echen wo mo emra no se de ehye ema akwa ma ebutu papa na konwa ana meboa enti se ema akwa ma ebutu ye de na yehu se asem ne yenimufo enti sa na tie pa de akonwa na mabutu no kura na ye ntie ase ye bekwa akobusam wo man no court kasiem eho de ya na obese etom kakra ne mom ye butu na enu achi mra na sa ache ema kwan se ye nsa anko by elections ne by election aye adinya kese ya magana fo mpenimfo bi se onya by election ampuntu ba yakwe no nso emra ne kan na mra kro na sa ache se odifo esan se wodi tra tra Ghana 90.7 FM bra na onimu se enkrata ne nya nwie mu die enso wo be ka kire se ne bibia yeye wawie eba amano ne ho a wagya ho kro woni Ghana na ebo nenso eba mremu a na enya nsipi enti se utie ne ye pa wo de ye hwe court no ene se ebesie no yebehunu emra no se de ye ka right esan se Supreme Court ene wie ne nyina na no yese ye nko appeal ene yesi ho so court okosi ne ho so no si ho so nso se da bi esan se wo ho ba bi amra no eda ho pefe ne mo makase yenso ye beto ye mbo ase na yeyi sentiments bi no mafirim yese emra se badwafo beta ye wura kwesi na chi titu ni minority no esan se wo mu nyina wo botokrum eka ne nua aka no nti wo mu nyina eta akire fundudo ommon eba na saa empanimfo kura be mo wani akọ asem no ho no wo mo awie ne ntem sense de ekoi yasoma wo mo se wo mo nkonko hyemra na wo mo nkọ prempuntu mre sese ye a yewura kwesi ndi aba yese aka minority nyina no wo mo nkọ na ne yese eye ekwan ben so eho no na Ghana fo bi nhyadante ase ekwan ben so na eka minority fo nyina esan se asem na eda court no enye minority no as a group but yewura kwesi ne fen mom de efe se wo mo tai na chi se o yenua nya asem na yebo ni chi dom but na mo nse ye ja ense se koye minority fo no nyina se wo mo na yasaman wo mo nye wo mo ene yasaman yewura kwesi na wo masama no aine nti wo mo de ye kwa akota na chi na se yebeja parliament adwuma no wo ho de Nkoranza fo yesoma ye se wo mo nkoyo se atifi ana anafo yebeja no wo ho na yebedi yewura kwesi ndi echi no edu ba bia ya na yedwene ho mienu na anu ayekoye by elections obi afri ne constituency ko bi ekota ekire ma yeye nti saa na wo mo free constituency no akota ekire na mom ewo se yehwe ne mienu yo ewo se yehwe na yehwe no mienu asempa mame ntie won so ewo nkomoyi ho dia obeti afiri mu ansana mama eye nananso akwaba me de we eto apam dada asem na wokan ye no so sei enwoma hodo bebre ewo emrahye bedwafie wo sempanyifo etena so eka ho asem me kai IGP league tape na bae no speaker sete 7-member committee senka omo hwehwe asem nim wenyinya ye nneoma bi a edam rahye bedwafie o ma pono se wo so mo ka ho asem LGBTQ ho nsensem ensiye itu sorry free wakonya ho enu dwumadie ho sei munyina maka mo ho abom ekota yachiko esin achia aya na sebi enhyeda nto asumusa mobetimi atu nipa numbi sei ya frɛ case no nti omo nkoka ne ho na omo nta na chi na enye fe na enya akono mbasa munyina mo beso mo ho de na mibisa sei ye frɛ case no wo court a ye hu munyina wo ho ana eno so ye asam no ne fa bi no ye be free case no mbeka so mo kota kwesi na chi nanso omo nkopie mu court ho na che so ma fa so e de aye o ma akasa nneoma bi a omo peso mo ye under the guise say solidarity
yeni na ye kogina kwesi n'echi emre na so ene nkrofo ani ebio yeni na ye ne di ye mra hye bedwafo n'echi sa wo ye na wanye ne ye a ye yi we firi hodio bi foforo aba iti yentutu ye nuoma yie kaka me so pasa me da se yentoto ye niema eye asempa na ote ne nka no nana ba ifa nso atena se nana ma ache na wapomu te sen me da se bebre nyankopon humobɔ me ho ade na medin no nana ba no kesha mfini nana ba ke ifa o me ntaya medin sem tadanta takura kakra ba nsempom mpopuru ntwamani so me wo medin na me ho ba me da se anti so bodin no wa mmoni yi a nana ba ke ifa otwa supire kwabrafo ya me mitimi sakeda sankana bede ne kokonwe ntam de bedi anko piao nana asama eda edwai ne amafo bi edwen se yanhwe ya na anamon a dom kuma no etuo no ebaba be yensem na ho bi di ama da chinchirima enti se bia yenso ye teacher fo asem kan fanto ho na se teacher ni bi so ho ba asem a teacher fo e wo Ghana nyina na yeso ye ja school ko na yeso ya kokko to se ekota teacher ni kura chi sa amanfo hawo no ba ko ne etew sen me eteme se Ghana ye wo no se ye pensen na wa yensen insen na ho pade a ene nka politics kura wo Ghana wo sen ki twem because yes I'm telling you e was say twade mu me see ye pensen na ho papa ama Ghana de a ene nka politics kura de ye ntwem na nka ye nko ne ye monarchy insen na ho papa wo pe na pa free politician wa ne na minim Ghana politicians wa ene na minim sen na ho pa wo pe hwemo me nka no kura bi na ye mbie nsem bi e wo nipa bi no mani he emra be na wo Ghana ha kire se se by election sia both parties no nyina nso a wonom ho emfa omampani na be di akire ne forma yi nyina megu kuro baako emra bi wo sa mesro ko tumi na memfa ma no nsi se me ade me nyanhunu mra bi etesa emra bi ani wo sa na so by election na esi ye na yewura jachi question wo court sesi ye no ade ne si ye omaimu no nyina akodi ho sabra no na adwuma bi ani ho metumi aya na adwuma pi so what ase e wo kromu ha the gospel truth e wo mni say the minority no wono dwuma na wodi no emwa na so no kure e wo mni say your majority no so anka on beye say medical yes no kure e wo mni say your majority no so anka on be den nka omo beye say your mumom na nka ada na ebedi omafa na omaban na teso a nka they will do the same say Ghana politicians eni momo de pull him down we furu na we gina say atwene nan wo sia na we ya ba be furu right no ono so abegina say na otwene nan sa na yetia kire me Ghana politician na ni empa ne say okotena Ghana aye ne man yie na me mo na ba so ha wo betimi anya ba ko din ama me wo de ka sa omu nyina sa abotai na omo de ba obi e ba wo se mbeye ne yie eye krokro de don na no oma take Ghanaians for granted omu nim say ye de yakoma ama politics me bo de tofa be wie say the minority no eye no I condemn it say obeka say e bi aminu bi ho wa asem nti ye nyina ye sorry akota akiri but ni government in power na wono sesi ai all police and kayenka minority no na wono munya wono ninua no ho betena parliament no eyo omo so anko be the same thing and another issue so e was asem minim dia court no enhyehyeye etie na yewura question ye say omra court every other day ye nipa papa ye nyire no dodo se edebia da omra konti se court betena ase se edwoada obeko benada obeko ukuada obeko yawada obeko kosifia da court no betena ase ye se wo no de kanya de bone but bia na court no de aye nhyehyeye se obetua ne ka obetua hwan na se adwuma no de court no koye okodi asama na masa yetia no yeti Ghana no ye nyina ye nim ye left and right wo mra no ye nim ni nyina na so ye nim bi se wo court na se judge ema wude a wo ho kwan se wo raise ka kire judge se judge mpa cho tro court ntro se eda se na mini ho wo ho kwan se wo ka ti o bra 26 okay no o man so pa cho wada roma be se be ka kire court se 26 na metu kwan me won hihye bi
bi a judge be say 26 na na bra woni problem o hye wie a no apagya ansa wo se miwura wada roma court nchoro say 26 na me se me ni ha adenti na wo say court sorry na wo se de biada obi a na sebo ho de biada omra court ho enti so no so be so obekwa obetimi aka kire court say ka kire court say wo kene me wo baabi ko because ka hu ni say wo enipa apart from court no wo no so wo bibi obetimi di aye ahwe na busua enti wa ya appeal ama appellate court no abo asem na gu say yeni asem na on a daily basis enti no na appeal no ni dwa to okosere na anya adwuma court anya antom se court anya antom na court agi atom say odi asem no on the daily basis meaning say court are ready say odi asem na sore so ama na firi ho I was some gadom evidences into on a daily basis na de emboa omo imagine say about court ne prosecution na crazy assembly was so prepare e be comeback e be reward battle na the following day was say abo so dodo anu ade na uni bia minority for no yes ano eye ade bia omo ye de sheki the judicial system because minority for no wo adwin bi say the government in power has more influence in the judiciary now as in say what aban mu ntino obetimi anya more support and niema binuma nti so omo so ye bibia e be sheki ama on the other hand omanya balance the omo pe no nti esi ayi no unim majority we say enka kikiri wom na court asa atwe yewura na san meboa ni no na minority no so pese samupo mumpo wo ye ama aba na ye apai say yewura jachi question be ye aba na pai meboa 137 by parliamentary procedures and because you were independent candidate actually which side are on no be adwuma when it come to business in the house wa na so no de and no what majority and no what say why and for me na MP no no so what I am near me can say parliament emrano kire say we are independent a bad business in the house wa was say wo kire which side wone wo mo be ya adwuma enti independent candidate we Eurasiama say no owo majority for na fa enti ama majority for na ye 138 against 137 minority no but you hear some certain decisions you hear certain percentage of numbers na e wo ho no yes and no na ama say no e ho ensam na ye den no that is why minority for na ma parliament intimi nya aduma no quorum de e bi on betimi afọ quorum say o mani bere no mo hwefo o members nyina enya 138 na o mo betimi aden afọ quorum aye business in the house but no so practically no eden because be a ministers be a minister oni Ghana hakura watu kwan okoye o man adwuma nti e be ye den ene na ama parliamentary business no aye nia e wo ho no mate say taxes bi kra beda parliament awoso mo hwe ho asamuka it is a muni ho no ma beda ne abobo ho asigina ya asam in a way say they are making your government unpopular and unattractive to the people. Nana at the end of the day so ye na ye bebre o ye ntimamufo no na say ye ntimamufo ye bre the benefit of the politicians in Ghana. But then say basa yes but that is how I say yagiatum say say na was say say am no ka say the followers of the minority our motifia omonko parliament o mani agia sa ha onewura fi say de na AC no e kotia ono wo fi o na me nim say beto so be na anu bi no megyae but fe da for my imagine say nine wo makọ enra de no ka ho empre nine enti empre nine no nyina parliament entimi anya adwuma but Owoahene let's go the speed se sia no me fema ka mesere court no say said the be any panumra court no de there be anodin a two hash okay enti ye share ye MPs no on the minority side no abaya wote akonwa so de ono no time bi obepere ni way obepere say menya kwan de me niema afam enti no
nipa ebia obetime gyinemu akasa matemamufo no kese in terms of bibi nkoi na ompese ye bogu a minority. Yeah. And here's the case almost say speaker Sompa. abamba be abo omo kokko say ni omo ye no eti amra. Yes. I know thing. But omo say omo ne de anope Sam George Ningo Prampram MP was it they don't care so ombe lusu omo seat kura mpo a ombe lusu na me hwe constitution no article 97 1c ekere say sa 97 1c no kasa say ekere mre dodo a obi eye MP na wa ma parliament a ye betima age na konwa na free nsem. Okay. 15 parliamentary sittings. Yemfa ne say parliament akwa asetena ne baako, parliament akọ mienu, wakọ miensa, se nipa no wa ma, wo seat no automatically walusu akonwa no. Watu ho ade so. Watu ho ade so. Adrosafo de ne di sen. Sana. Onse we no caveat eda ho. The caveat eda constitutional provision we ho ne say utroma speaker in writing there, then you bet me a markel absent with permission. Okay. Now, what's minority for the way are? They only served notice. Oh, omo do omano ne kan say someone nyai daily trial no a. Debia yewra kwesi mbeko court no. Yensu yebedi nachi. They only serve notice but formally omo seeking permission. It is a way to also for the 15th timer. What it then means and it say the whole 137 seat of minority in Yinaya vacant yabeko by election. Oh, okay. Except to say between now and the 15th parliamentary sitting no omo betimi atre krata de akọ or along the line no omo be obe decide so okay ebia omo ko be 10 bia aka be 5 no omo de 5 no be ba parliament omo ba parliament na omo asen abenya omo asen abehya ase then after the 5 days na 5 seconds na aka no omo atiesi na yesan kokko depending on how far asem no ebe travel nti asem na da wa yedi ho nkomo sa no ewo implications bebre. Yeah, say implication no enu bi na medical aka no ohun say emra we a ewo ho no 15 days 15 sittings 15 sittings rather if 15 sittings no say one mo antena ase na wo de so wo steady a bra yewura asemi ewo court yi ono be sha ase ebe match say sitting no be koso ntentem see how many sittings no mako say o mako 4 me boa yeti Ghana hai nti o mako sitting ntentem de bia sei yeah me say politician oh wonim sitting no say so ombe force wa say sitting be ba so right say de be ya wo no wo be ye wo be default nti sitting be ba ade chia sitting be ba ana say nansa bia ohun the sittings no be ye no so wa anye fast no wan sori emfi onipa na chi a wo be lose seat minority no so no upon anything omo nya nkolusu omo lose seat na da eno dey say the ombe kan o man ba omo lose the majority no so pe wo de wato asemunti no wono ma ya mamra no mu ayeden a say akwako wie say court said the bia abra oh ye nyina nim said that one is too harsh said the bia abra court nti nana yewura question owo a lawyer for a womo ejina nachi in fact Ghana ha wo kan lawyer for a womo di mu a womo kan yewura chachuchi kata e kan 90.7 necessarily no say yewura question no ankasa in person or court ana e be argument say lawyers betima represent no enti with this representation no except say be a court be ka say chinchina yi hia nipa no in person una say court hia nipa no in person can ka say da bi omra say da bi omra no it is the case and ye friend da bia ye free case no da bia not or no in person okay so sa na tie dia emra no say ye betimi afree case no da bia so not court because not parliament because ye nyinim say ye wo oman mu ye to ababere bi e ma omanpanin John Dramani Mahama MPP no court say one win election that is 2012 na to sa aba no me pa cha papa no na obu ni man ba na asem no court me boa
menim baabi atwe ne san say ampa wa win na mpacho ati ase wonim say judiciary no edu baabi a wono mo apply the people feeling eka ho yewura question asem we no metimi aye point blank aka say ye betwe a but be kwa kowie say the man will be a parliamentarian metimi agina de asi pen so de aka ma me nkyere de enti am se metimi agina de asi pen so de aka obi ani wa wo ye good judge say obetena adwam na wonim de ye na yato aba na timamufuo nyina anase meka we asensewu timamufuo nyina ni agina basabasa yensi abato n'achi na wo se me kwotwe asemasi asan ama basabasa yesi. That was one of the main reason why your former president John Dramani Mahama court bena yato aba wi entokwa amba yentwitwa ye ho asekan wo se aban a yato aba yi no ukoyi aba yi no ukoyi na si di foforo aba oman no open na Ghana ko bia simpre no 2012 and 2020 election petitions ni nyina no ye results no ana ruling no call in favor of ye declare no sanete oya omohwe grounds omo bia nka say a political affiliation mi na ya judges no yewu omohwe grounds omo so ye nipa omohwe the interest of the nation omo ye nipa omo wo abusunya wo yemu omo firi emu ne omo kwotena akonwa no so ye fere omo yewura nenso omo ye ya o na omo kwotena ho nti omo osom ye nti omo hwe ye interest no ne se de ye de yakoma de akire na imagine say a whole Ghana population ya to aba wie na ye se asemasi na enya ye to aba wie ka asemasi na enya no ya nti se kuro we su ye twitwa ase kan ye yese na oman no ekoyie anase timamufuo no ye wasomdwie wo se me kwa akogye de ahya asemasi nsa Emma ye rensu mfi say constitution no very clear. Ewo requirement ewo so bi emiti ansa no obeye mrahye bedwani enti mpo so manfo na begye asomasi atumu say ono ne epe no ono ne emfa ne mra kra na ede na constitution no eka se anhwe constitution no amfa nto de da ebe set president emre bi beba no sebi obekwa korea de yesu o manfo ne say yenyi ni mfiri ho se ne se we kra de onye bi de the first time wa ye sa de no na be yense na ho bi eda honom de bia bibisia no be the influence abe counter obi the interest abe counter na asem no ayese be foolish case me da so another point all right but you hear say massaging of the constitution you know eno na anam so a obi timi ka say obi di mrahye ne nsem no unim say anya constitution na ya sabe ye dru ba bi ye massage na nka most of our top politicians are unim mo nka bebre wo jail there because of a monument 70 me da say nana mamemra apamo ye befa afrefo sesie ansa na ye ne yewura MC nso atena ase na ye number na ye 0598 994 994 0598 994 994 enkomo a ye die no apama no si a ye be ma kwan na wabamu ebi na wonso watime akere wadwen 0598 994 994 0598 994 994 she number we enso apam ebekasa sisi ananu sia na kire se wo ba asem no emu ebi wa be kire wonso wadwen apam minti o quickly na afi rap o de no with this question say asem we nyina mu no mente se bia so bo electoral commission din because electoral commission so na our responsibility so we due diligence or no receive transparent nyina document our responsibility so we hwem a kire ye say papa sumasi won krata wo de baaye no ade we ni nti no yagetom anye ye yayi wa afiri mu ya nye saade no yaje ma papa ko esinya kogina yato ababo ne ho ka ma na we ne ya wie ya hye na bato agu ye de ne gina court ye ko ba nyina o man sika na ye de ye court sam yo ni nyina kan ho ebi electoral commission mente se obi e bo wo mo so din ana obi e bo won so bo se wo mo kan ho bi so na ye du ba be ye dri wo mo ye referee di match wie na obese wadi etia kra de be kan se ye kwa akɔhwɛ video assistant referee no sana sports for no weka no na ye gina so hu se ade ne de odi tia ya mpa ye betwe na sensen ana asesen ne tie tworo na kan pefe se emra no
so obi di so said eye electoral commission for kra na wo mo di adanse mi hu se e was a by election no ba esan se wo mo ne papa ne di kandi nkomo mo ka se wo wie ne nkrata ne bibia twetwa de eso twam de court kan kire se ensema electoral commission bi sa no se no waye ne sa pepepa nka by election no ma ne mo no onye ne sa nti wadi ntro e de akire Ghana for which is electoral commission no enti wadi tro akire wo mo no mo nso wadi tro akire yen enti se si e de court ka se de bia wo mra court ye be fere na asem no woni mra no so se de ete na enye se de eye yeda se bebre akuya sa wo constituency nkomo na yedi so free sa constituency no mu asen there be asen central mu well ufri central okay me da se bebre na se asen no for central ni nyina ya asen emom but asen central de honorable Kennedy enye di ne ye pe asen asen nyina ya asen say ye central ye no for ni nyina ya asen come okay ye da se bebre Japan di kentu honfo se on hweye na wankoya ma ba election ama antesa ne nema nya ntoto yi a on twen ansa na o mo se onko 059550 sorry 0598994994 0598994994 na wabaso enano ba hello good morning mini wine me ba cha wudini ba bia okasafi mini me favorite Nkoranza chama komoni ye da se mayentie wonso wadwen kire wo ye nkomo yi mu mini adamase na masemo de ye tie Sompa na so be mu se be pan ko ni aban mini ampan ko se etase ne banyansafo na asimu you no se o kana se wan fala antuma na akwa se o ya kasa tie judiciary Ganze no mze o moye yemlakuni poni ye ji bibia frinti no no mabu wa o kana se bempledesa o la ya to na minia yirjua ayija chikosi asemi bi no kwasem ni ze ansa na odi ninka ta be kwa obekwa na aso no odi bekwa kwa tire yisi ndi yisi ma na pan se e bia dasi ona so se wajai ne kata ba kwa to fo ze bia emanu kwanya so oba fi no be yamanyosem no be koje ne man enti isi ema me je mensa ehwe ni kata manu kwan se o se de o kwanya so tinko enti die ben ne isi kwampontin kan hwe nanne asem no so hwe ni si akwa de ba ba tu di ya chikwesi atinyina no akwa se MPP from Palinfo ansa na ye be ko ba election no ye hu se mampani ko gina o se omutuma na mo pe obi a obekọ prison da biya court nsem kwa ni ze papa ebe ya MP court nsem kwa na mo pe obi a obedem eze sasasim grombo nka ye mampani ka sasasim grombo eze ka court tintin content ampa amasa papa na sala hwene asem na kwa yete ze biya MPP for interest wo mti dent na yisi na odikale so wotin kono de o munti bi fa no famna enfar mlabi ni ze wa nyi mu papa ebia na papa no se wana so a wo hwe nkata mu no wa wu ze wa ntima na so that is about me no mu ntwe no magina court ya say mayemfa obi foforo anope e wo dwumade so good morning sir pacha wodini ba bia okasa fi miwra me me di ofore me kasa fi New Town Nkoranza ya da say opening mentio me pacho asata mo kano asam ye tie ni tia ne sen sabre na ni pan ko for form ye mana di nsi akantam nti sabre na ni certificate ni ye ready dia what for according to Ghana Mbrano sa case ni bi asia ma Adamu Sakande ye de ni court mani ye de ni kotum nti wani ya bi anya hofo wo Ghana nti politician for no mun kata o mani we si Ghana for ye sika ni a time atandi bi asipan boko MP Adamu Sakande ka na ede ni court nti NDC for no hana o mo haman no na kwa wom no hana o mo haman no o mo ni mu mra no
Ademu second the okọ your mama man yi partner oba ya wa bewu no. Enye sam we ya. Yeda say bebre 0598 994 994 0598 994 994 na afi wo de wadwen kyerɛ aba. Good morning. Good morning, Obaningasi. Me ba cha odi ni ba bia kasa free. Good morning. Good morning, Obaningasi. Me ba cha odi ni ba bia kasa free. But we are very fast. I'm going to say Nkoranza. Wada Roma me ntiu. Me da shi. Na hinchira mo fa. Amoni tam. Afena bozunzo yi mo kan je se ye ba kamo ye no mo ye gbo. Nti mo ba mo ntnaso. Kedem pa pata mo. Seni am de yi ya nyame ko ni ngoni. Amen. Menia. Me da shi no play. Ade bi wo hono ma. O ma nya ne ka bo. Ajurum tantan so say ye kemenfo so ye ma yani ebi 90.7 FM. Ye cut off the clinipa. Because we are parish na se wo. Na se wo ka say wo mu nyina pa, o so wo mu nyina pa. Ghana ha ya na wote. Wonti mi nka ba, se ye ma yani bi say. So wo mu nyina ya ka dia, we na ya yan serious. Yan tunta ti ko wonten say wo yesi ya o kan o mani into asanti. Ni na to say ni ya we ya ka say we say. Adea no similar one you see. You say immediately kuja born in China would be adam second year. And you were a number iron as one near MP before easy for MP and some kind of one year near Cassa. Yes, you say almost should be on a cheap. Now the other near kind of woman I pay, politicians no be cause influence wo yen so ta because ya to about Nkoranza no na no Nkoranza no na me we ha Sompa. Yeda say bebre. Hello, good morning. Good morning, sir. Me ba cha odi ni ba bia kasa fi. Yes, sir. Ajeba fo. Do na friend. Amen. Yera, yentio. Me question bi na person bi sam say. Parliamentarians no mo se no. Say wa have something for 15 consecutive days and after 15 days keke. 15 sittings. 15 parliamentary sittings. Aine. For the whole year and after for his term. No, consecutive. Okay, say consecutive. They are saying there's no problem because any or something over 3 days, other 4 days. No, I go back. No, I say, I go. And the and ya de have no more. Why I say, nka Yaziko is not my work. And get a court until I say I can go more to days to Musaya. In Ka Obenya crying, I'm a parliament society, Mama Ghana, so Akoso. Now I can't say, or I've sent in over 15 days here, or I've sent in over 10 days here. Or come back, as I say, Academy take one. Up of me, in a one person can't see. I said, you man, I can get me a foreign professor. That was easy. Yes, that's a good morning. Hello. Good morning, sir. Fine morning, mo te saying. Nyame adom ye ho ye. Na udi ni baabi akasa fi. Pacho ya friend Isaki bu mi kasa feel cobrity. Ye da say, what sam ni saying? Mo sam na mo kanu. Thank you. For no, I kind or more time to go simpwa. By mo kai se mre bia na obi kumni power Ghana ha what you turn nam edibu free. Amo mo kwa tusani pa no mo ajai no. Debia dem be no mo so mo dina sam e wo ko no ye ni adanse bia se o ma jai no ma sia no ya ti ko se sam no mo kanu ayata na 90.7 kwa ansu bi on be ye bia en ko sifi ye da se bebre ne won so de a ode e ba ye ene anopai ye beda ya frefo ase papa mo akere se mo so mo kan ho ebi na ye de esi mabadwafo da so e wa nana yeti afrefo no ye monitor tew na yafe yenkodi nkomo a edi so nia watie ne nia ya bobo so ha nyina wo de etwato na yenko me dia etwato say yewura am say callers no omo te say wo ye video na comment eba akwanya yenya say yeti studio ha no enkere say wiase nyansa nyina so yen right Lemum ye gina ha say yen so ye bekere ya dwen na de da obi nsu team wode aba the callers no contribution ya na very very good however ya na binum ye serious though but ye was still team emufo a omo do omo man a omo ma very positive comment
Wa say bebreba ye kan nyina no. Said ye kan ye no nipa no fa system no na menu yakomo kan asem bi. O say DNT ena yem question isi nso. Say nipa no fa process mu ansana ye to ne so aba anya de yesi first ni ya to ne so aba mpire no ni. Nti ya to ne so aba mpire no. First one no net say ene ma ni see ya ye repeat the same thing na ye di na kwa akogina court. Second one no dey say they were cleared. But first one na asem wo ho. Nti first one no ho. Ene ye di na court. First one no na he say wo court yi. Say first one no na asem wo ho. Ayene. Enti na anu ho kwan say na say first one na see awie. So as I say first one na see awie. The first one na see awie no ya ye di na court second one yi. E na me sere say me nko a nka set court e ka se de bia wo mra no. Nka omu. No ye one na de to so biem. Parliamentarians no. Omon ka wonu say this time Ghana for any da ho ten kan no. This time won't me fully obi a wo. Wo de mo omo hwe first no say de na omo de ka ba politicians na man for di o machi that is a ebi wo ho but eswate. All right. Enti mesere say parliamentarians ye minority no. Omo nkoso mo man no. Na mo obi me calculate mo say oh omo po betum 4 days no makoba ako. No masa sha ase atuma 4 days. Omo yes ah omo di oman na bro. Ye to obama wo no so omo nkosom yen. Enye se be previous ah omo nkosom de chi kwesi. Yo. Apam mamenti we de twa to kra na yenko. .7 FM. On issue about minority, one monk country, Chinia, Amanyuku, and when you a woman said, Ya woman concota, you were facing a young cotta, you were facing a cheat. No mum, one more co parliament, a quack or ye, Mamma Ghana. The BC Biano, one bar, one more mamma near. Right. Yura communication director, no woman co parliament. Right. Into woman concota actually. Right. Na parliamentarians in Yakwa Mamma Emagana. Medase, Asempa. Owoahene. Me pese me kaya ma shebedwafo ne say. Se so mindful no yenso ye ni anwan. Yenso ye hwa de pa. Inti se Sam George ebetimi aka say omo de o message na ye se hu nyom hu onu omo enoa de omo be ya no omo be ya. Yenso ye te grounds. Yenso ye hwe emre no so a ye be fa ye ho adwen. Medase bebre emre no so a ye be fa ye ho adwen ti na kakra me de wrap up on that emra no mu ema bibia entumenye kama. Abisafo ye da ye ho aba ye ba ye bewura nkomo ahodo a aka echi no nyina emu.